Oke, guys. Nah, iya ta. Oh, bahas kita. Besar. Beda motor itu tangan ini Pak, angkut video kan gitu. Nah. Ya iki. Gak jono nek bedigo parkir taksah atau ngene. Ini ada mangi gawean. Ini kan karban. Iya. LS. Balik. Motornya tinggal, Mas. Kayak panas ya Pak udan ya kita. Dan itu strateg mau gambar wong-wong udanan. Iya aja udah ditata guys. Ayo sampai 4 ton. Ya, Mbak Sri kamu tekan. Wes kalau Mbak Sri. Oke, katanya sih guys, nanti lagi masak soto guys, gitu. Lagi ayamnya coba dari stok kan ya, Mbak? Oh, bening rasa. Oke guys, tonton. Ayamnya dulu. Ayamnya, kok kayak nganu dewekno ya? Kita sari. Oke, ada ya bagian. Asengku, ya. Asengku dadane Pak Donopo ngono ya. Kalau Mbak. Ya. Oke. Ceret iku enek. Iya, badang. Terus gorengan ini jadi apa ki? Lester aja ya, lester kecil kan. Apa lester kecil kan? Iki gak iso lah. Laser ungu iku. Apa? Ini dhuwur to? Ini dhuwur to? Mbak Sri Kartini. Lene dhuwur wae. Wes kok guys. Kono maksudnya kene dhuwur. Dhuwur sih. Kok ini di Mbak Sri Kartini, Mas? Dikaji jeruk ngumpatnya sih. Oh, ngumpatnya sih. Di setting ta? Sampean barang. Guys, ayo. Patani sih. Baterainya lemah ya? Iya, patani sih. Iya apa mati iki? Tutup. Iya. Patani sih, wih. Sudah selesai. Dek nek ana wong syuting aja rene-rene. Kowe kok tak uculi sirahmu kowe tenan. Adik, sapa iki, Dik? Di Mas ngomong, Mas ku tadi tak senenane. Kono. Wong adike apa ki jenenge ora dimong malah budek dolanan dhewe kok dolan. Iya. Tak ucul adik bungok malah. Adik seni ngawur go iki terus. Adik bungok kok malah apa ki jenenge mbarahi. Lungoke. Nek apa jenenge nek lep adik iki diemong. Wis. Kok iso malah diumbar ae. Ayo sayang. Makasih ya Mbak Astin sudah datang ke sini. Sama-sama. Semoga selalu sehat selalu ya. Amin. Pokoknya sukses terus ya. Bunda. Ayo tiktokan. Neng mandura yuk. Cus. Pemandangannya. Bapak. Wis lho. Dek wangi. Nganu Dek wangi nyotokne kele. Wis setengah 6. Kan Kecil tingkale. Heeh. Setengah 6 wis oke. Thank you. Mbak.
Oke guys, kita makan dulu guys. Makan dulu. Mbak, kowe mangan nasi lho. Goreng jok. Foto iki ya sih. Aku tak mangan karo dicak ae guys. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti air kone. Mine wakai. Ya, Mine kakean. iya mini kakean wi. Kayak sing entane ya. Jan tenan kok. Gimana bos aku tak porong tau? Kok lali aku ya? Mau kan ngedit to, Tan. Iya tapi aku tak porong aku lali guys. Nah, wis coba iki lho. Ya lah urung tak upload tibake. Dan urung tak upload. Piye iki? Mat, karena sudah ini biasa. Aku deh sangat mau. Di rumah memang ada tadi owner, CEO, owner. Belakang balok. Mas Firman dulu kan nyanyi di mau. Pasti, ini Firman. Oh lah, ora apa-apa, ora apa-apa. Pak Yoni loh, Pak Yoni yang sering ngomong Pak Yoni. Halo. Sedang. Dan Ada sing kenal aku lagi yang lain. Pulang mau. Halo semuanya. Hai Pak, hai Pak. Tawas-tawas. Nunjuk ya Mas. Mari pulang, mari pulang. Kecil tapi Umum ke? Wes tak umumnya ngomong. Piye? Pendapatan hari ini berapa? 3.50.000. Iya, Kemarin terus? kan 2 juta. Ya. 2.400.000 kemarin. Ya. Tambah 650, jadi total 3.50.000. Oke, Terus siap. Sabtu ngomong takjak mulainya rodok Awal. awal, dan selesainya ben kayak iki mau enak. Iya, minat toh. Setengah jam Iya. sebelum buka. Betul sekali. Oke, Bos. Dulu. Aku mamsek, Bang. Naem lawon ndok, aku soto walah aku kan. Lho, kowe mama sik. Kita pine sapa iki kere? Lho, lah esuk iki sapa kok gak diombe iki piye ta? Kita pine sapa, Tan? Kere, Tan. Kita pilih sapa? Tekan ta. Topi sing keri. Bandi tak lima. Ya, mana boleh balik iki? Nggih kita Tapi ini siapa iki? Balik nggih. Nggih. Malah. Ya, dia soalnya yang dhuwur. Ya tak bareng dulu ya. Anda jawabkan iki lho sekretare sapa? Tak bareng sini. Anda jawabkan sekretare sapa kowe? Kadung digandeng esok ae oke. Guys, kasih dompet dhewe. Makasih. Nah. Gorengane tokno, Mbak. Menjawab di mangan kene.